Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana Nsem TVGH so wofre me Adwoa searching. Ebusafo almost His Excellency John Dramani Mahama. It says yame yadom na so 24 years na okotinefia. Wanko jaila ne bekesa. Ne ho bon candidate a obeko jail. Yentie almost His Excellency John Dramani Mahama ne ho bon say okotinefia obeko jail. Yaki kan efunu no ne yakeka madampan na nkakran se ya ansomu na ya ama NDC fo ne John Mahama ehunu se yakoto aba anya di ma o so mmedi mampani ni aban maye yesekro koto yankasa krokosene yankasa mefa o ma no domum enya de omope omo ye de omope omo nye omo brebeso da bia me da meka President Mahama I hope the first president obeko jail e Ghana. Oni the first obi a tena kunwa so. Na no dwuma bone ne bra bone obobo na ba mu nti. Okofie no ya jail no. E betimi esi. Because enyema a oye no enfa kwemu. Chese de time woni ne ho ne se. Wa bon so aka ho. Because obi abedi vice president, abedi president fie na akwatena fie enwotwe. Asa ka usua de. But obaye no ade tantan na obaye na bamu no eno na fe de wo ye no promise ja say you say akokọ buru nsa na nre afi akroma na nipa so buru nsa na ne nre afi se da chi wo ho ebi na to president Mahama no enso ofi se ofri akonya no so awiase be sei ama bibia to atwa enti de waye no onwini nkwatiri but onhwe yaso obi de han supreme leader yes supreme leader na woni hui Ayatollah oko obi bia woni breo bibia woni bre nti president Mahama ekwan a wodi Ghana fo e fa so no a wodi ni tan obi adidi matem obi si makoye wei obi si mayesei enti bidi betum an yemfa mu mampani yemfa ni mampani so obi unu obi wasem a unu obi won tokwa a eno nya mampani adwuma o pass odi ya wanya oda fa no court na nyese mabaye mampani nti no saadi na wokan ye na sem bi okafa ne humre bi atwam no nti no medini betum kwan bi aso na wo boni papa se eni adanse kurum ntia no na onya ne de natum na mete so hwe ye nyina na wa hwe a wo de ba to no oba anya ba so be ndum be nipa ba hwehwe owuo enso omunya wa hwe a wo de ba to no ba hwe oba kasen ka wonya owuo kra nka apɛ but owuo no mefa no akoda na boni a wodi tie nipa ntia eno na ho nti me di besi ho. All right. Go down. Kwaku. Follow us from JDM. Enu panyi Mr. Mpofu nyina de anwum bi aba. Okay. Wase da se breka BBC ase ese agro ese abro. Na dada kedi. Ene kofi bi enso bo anwum bi sa. E bo anwum bi sa. Wase ase agro ase abro. Okay. Na wase de yare se wumienu so no omo afiri. Omo afiri mu. Wase de abreme. Wase ne nwum na ma. Okay. Ntino ebrebe mu a. Ebe hwe na. Kwaku de wo kan nyina mesuro kakra pa ne se say ensem a MPP fo bia ye prosecutor mo sese ye persecute o mo sese ye persecution ye persecution ba kumpo mo hwe bibia wo soro ha na ena me kire mo me say adia mama be ye no but we any 10 years want to be here adia mama be here just 1 year 10 years what the mama we want to be here in this hard 8 years now open munyai na mo ha mo ho petro me na me top petro let me top petro 300 aside them few masia kakra bi o enu kwa me get am do ko mo no e be 4 pe and then me top 100 cities ya me di chiri me get nyina so ko na ba abusiafo mesra mumu obi andi na temwai na me de ne be ye case study ewiase positive and negative in the kambuma emienya results cry ye hwehwe na de obi abeka bia ye so wo hwe video ni din a enyo no
and why you over excited over price reduction at that time and why video no. Oh yes, video ni we no ye peka krama no wode fa ka kofi. What did American say? Enti these are the Seiko fans are omo nwene na omo be cancel bi di a kire wo man say enu nti yemfa ha na ye. Se wo ka de yempa a kire na because of the ono agye di nti no ana de ono de ye de ahye ne botom ne nafono mu nti no omo be confuse o man no. Sisi a Petro na wo kogina ho no mo ye no. Ya ye no nti wo kasa bla 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 no. Na chese mahama ne seso de ebi maada. You see sometimes obi nya prophet of doom and obi anhwehwe say oman no bibi boni bi nsi. When ti oman mo obadwene say bibi boni bi no no de wontim bi ese konfo boni kra wo hye nkom say kromu a otimu bi. Nti obi anwene sa say ohaw nya manye bi mra Ghana so. Nanso sometimes ensem bi say nti se bibi sa asi a aya na ye. Because you kojina hoka ye nyina no me enu nti ma anya video encounter CD aba dollar CD anya hoden against the dollar. Any petrol akoso sometimes we ask questions about it. What you say we ask questions about it. Your questions na yan we say na mo say me be ye video abe counter be ye ho argument abe defend abe there be menye sa de no. Na mum enne de asie kire say ensem bia ye mu bi be ka kire mo say international factors ene de yakufo ado be ka kire mo say war asi ene covid-19 na apre wuro ama sa na ema we nyina asi NDC ne be ka kire say da bi to oba no no bo ba be ye ana mpa oba ye obeye ye ane yese da bi woba petro no so what de na mum enye wa ho oden enye wo nhihye bi a wo ye o tin komo na say are still na dollar to cedi no eda say nti ede na petro ne koso dollar to cedi no eda say ede na petro ne koso as at 2024 by this time na dollar na enenam we o dollar na enenam somewhere 15 to 16 cedis o 15 cedis. It was during December January mu ho ba bi ne ba 14.5 and a dollar na yes saying and a petro no so yes saying enti mo obi ani na tem say ana blah 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 me de ne ye case study na maka share video no like ne follow account na share mo obi ansanka bi say this is a typical case study aye de kasa kire wo man no say wo man na yetimu no ye wo ade bi wo ho no ma enipa no wo ye liar wo dada wo enye na ho ode enye ne tumi say ye na ho ode ne tumi say de papa egina ho no mo ka say de mahama be ye de sisi akoso so ye mahama na aya na sisi ana petro no yatutumu no mahama na aye oh anyami maba izio adan na oma yetim na bibi koso na de wo ho nimdie no nyansa kirechire omukura na wugina wo particles mu se da wugina de wage ahye wafunu mu se da nipa bi tibon kosofo bi na wutie o mukoto aba otan anibre ne ahoye na trabales ne yesa de atato na de akwakoto aba on me video no onye mfunso bia because owie no contract owie no de wo mu ye de ama no wokọ o se komo na se na emom de asie bia ye de asie bia ye de asie bia eye sisi na aba ni se no sa nipa kora wo de mic kotu ya ne kokoso e ma ne ye sa interview no ye sa video no de beto abonten no me pa cho sa akọ why sako na afenim die o wofa ho asu patron babia kodu ne prague ya na wo so wokokra aba na wakokra prague aba no ene ne car na wo de kofa ne gas nsi patron babia kodu a oto no aden sabre ni anji di levy 2024 sabre ni anji di levy 2024 sabre ni anji di levy uto this is patron na rise ya kodu nya ne da so gi di levy e wo Ghana ha ye da so gi di levy e wo Ghana ha no sei wey ntina da bia meka to say nyansa wo hwenye obi a ne wobi na nye easy so say wo behu nyansa enti aya hwe ho so ye because o man ne atim ne nyansa fo na aka ni sua hwe ho so ye no anka kan ho me da ase Malik Basintele when mu kan beka se Kevin Taylor yere ne draws mu wate o Jimmy Foba kwasi ampani bi ba te se wo aboa na ntwi bi ba preko bi ba te se wo
wani mu muntum wani mu fin beka se Kevin Taylor yere na hemu kwasi ampani wano poto na wode kasetia MPP no wonfere ho okura sini atete kwa bi ba te se wo tekrema sunyenyen se Kevin Taylor na yere na se aboa preko ba jimifo office na wote no MPP fu na create sa office na wabenya ho fa so a wote wo no office no a ye de wakotena ho no eye MPP ina create kwasie bi ba te se wo John Mahama no owoti a ye de create sa office we ni timuntum na eso no nantwiti na eso na nyansa bi animu no owo sa nyansa ye de create sa office no MPP create youth employment office we se hu na akono enkwasiafo mobile youth ahe na matumi employ we na youth ahe na matumi atua wonka nkwasiafo party nkurasefo ntete kwafo party kwasiampani yejao Ghana de mamwa anka Ghana be yakono etese ne ye hui ye de ma JJ Rollins ne NDC for so long no dan ye hui emmoya sanka MPP ambe wurema anka ne Ghana tese ne yati ye hui kwasiampani bi te se wo ubue wa no ekasa te se nwure maboa wo kasa te se ojimifu bi a wayera na adwene enye nyansa John Mahama wo nyansa the only nyansa John Mahama wo ene se obetasi nchirima sika eye gold board na waton Ghana gold reserve 2000 per ton na wasande ne kwasia ne jimi asen akoto no 5500 per ton ojimifu bi se na nkwasiafo se ye de Ghana ahyenensa ojimifu bi se nchirima enidaso ewo ho ma nchirima ne yewen aboa yeja Ghana mamwa anka Ghana na enuni nkurase fontete kwafo party bi